Ada tahlil, tahlil di Aryan. Saya betul. Ya, di sini Ustaz. Tidak kabar. Karena ketemu siapa juga nak baca sekali pagi. Abdullah. Abdullah Basri. Nigon. Kira lagi? Siapa tu? Jadi gambar nak tiga ke? Tiga. Oh, gambar dah gambar kan Abdullah. Ya Rasulullah. Nama itu mati ambil. Kalau ngantek lain lagi. Masya Allah, kan man la sya' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى